Програма тогорочного Водицового камpa змістово різнородна, od međusobного upoznavanja učešnikov do ekologijnih robotnjoh i sportskih bavistkov, ali osnovna tema i cilj duhovnih vežbog to obrobok 7 džiloh milosrdija. Toto co nové, co ešte nikda nebolo na duchovných vežboch, to od tých 7 témoch, len 2 trima sjaščenik, a 5 témy trimajú sami mladí, ktorí sa ozbiljno za toto rihtali i nazdávam sa, že to porobia dobre. Пририхтуючи ще за рок милосердія, прийшлого року у Водицовім кампу обробені 7 милосердія до цела, а того року тема 7 милосердія до душі. Seme toti všetky djela milosrdija do duši predstaviti mladim, že bi pokupili, že bi ne boli zavarti do sebe, ali že bi vidjeli potrebi drugih, že bi sebe jedni drugim pomagali. A tu, to Vodicov kamp, to perši moment, gdje može to všetko žiť. My sa nazdávame, že Vodicov kamp dobre organizovaný, i že Marija tu prisutna, i že všetky stocecero otac odnješu coška, i že pojdu holjem kuščičko ljepši, ako co prišli. Na Водицовім кампу присутні найвеці младі з Руського Керестура, потім Коцура, Кулі, Вербасу, Нового Саду, Суботиці і Beogradu. Гості з месцени у Каритасу, парохії і Вodici, oko stiranju še staraju kuharki, a pomagaju im všetky prisutni.